Turagushimiye mwana w'intama w'Imana watangije ivugabutumwa ryiza ikiremba, uritangiza Kayogoro, uritangiza Bujumbura Ntahangwa, ariko umwanzi yabibyemo urukungu. None data natwe rero ntabwo nyaguhora ku ngoma twambaye inyama n'amaraso, dutangiye mesaje ntabe twahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Hano wahashyize ibirindiro byo kuturokora no kudukiza igihugu cyose ndetse n'amahanga yose akire. Uri umuvuzi mwiza, wahashyize byose byagombaga gukiza umutima n'umubiri. None mwami niwe watangije igikorwa kiza muri twe, nawe uzagisozera. Ndagushimira rero ku Mbabazi TV gatatu, iteraniro utanguje uze no kurisoza impore, nk'izina ry'umunyanazareti, amen. Ndagushimiye wahisemo neza gukora subscribe ku Mbabazi TV gatatu. Dufite message iteye ubwoba, ariko ni iy'ishengero Eglise Pentecoste. Ufite ugutwi yumve ibyo mwemu abarira ishengero cyangwa se itorero, koko ntabwo ubundi mu busanzwe jye sinjya apfa kuvuga. Witegereje kuva uyu mwaka watangira, Pentecoste navuze ku mupasiteri umwe uherutse gutaha. Ubundi jye sinjya apfa, ishengero ni ishengero nyine, nta kimana ivuze jamais. Ariko uyu munsi Imana ampaye message, dutangurane rero. Je ni Prophète General Martin nkuko rero bidasanzwe, ntabwo hano biba bisanzwe, biba bidasanzwe kuko Imana nta igira bishya. Ishengero ya Pentecoste ya Kiremba niyo shengero izatanguza ikanguro mu gihugu cy'u Burundi. Niyo shengero nkuru data yahisemo mu gihugu cy'u Burundi. Iyi shengero ntabwo yatangujwe na Erindi ku nkiko, hari abandi bamubanjirije ndetse bakora byinshi, abakorera mu ngata, ariko nawe aba umwungeri mwiza cyangwa se aba umushumba mwiza. Sariyuti y'aba abantu bazukaga bakabandanya igikorwa. Erindi ku nkiko, Rameki, abatama beza b'ishengero, ni nabo navuga Pentecoste y'ubu yubakiye ko, bakoze neza cyane. Rero Pentecoste ya Kiremba umwanzi yabibyemo imbuto, ari we Shetani. Pentecoste Kayogoro bigenda uko, Pentecoste Ntahangwa hano Bujumbura bigenda uko. Ariko mwibuke Erindi ku nkiko aza guhesha igikorwa uyu mwungeri buno nayoboye Ntahangwa, ndetse mbere yaho gato yagiye n'Igitega nabwo arimika. Ndetse uyu Erindi ku nkiko mu ivugabutumwa rye ryari rifite ururimi rumwe. Buno rero hagiye kubaho ko abungeri benshi Imana igiye kubakura, benshi Imana igiye kubakura, yongere itanguze ikanguro bundi bushya. Buno harimo abungeri b'amahera, buno harimo abungeri b'amoko, buno harimo abungeri bashyizweho na Kayizari, ndetse bakubahiriza byinshi bya Kayizari by'Imana bakanabireka. Buno hariho abungeri b'igihe, doke bari guhombya Yesu. Yesu ari mu gihombo kubera abungeri, Yesu ari mu ruhombo kubera abungeri. Rero Yesu ntazama mu ruhombo, kandi ntabwo azahora aruhanya n'abana b'abantu, agiye kubihomvagura. Ni ukuvuga itarano Yesu yabahaye ntabwo ari izo muri kudandaza, ahubwo muri kudandaza itarano mwahawe, mwakuye, mwarondeye muri bandi. Yesu yigeze abwira abantu, baramubaza ngo uri mwene nde, ukomoka he? Arababwira ngo ngira data umwe. Nabo baramubwira ngo natwe tugira sogokuruza umwe Aburahamu. Doke babigiyeho impaka, ntabwo ari ibyo ashatse kuvuga, ari message yanzinduye. Mburira abashumba mufata amasengesho y'iminsi, ku kwa karindwi umushumba ushaka kurokoka cyangwa umwungeri cyangwa se umupasitoro, mbivuga uko,
umwungeri ushaka gukiza amagara ye n'ubugingo bwe nasubiza amavi hasi ku kirago, apana itapi, ku kirago. Umwungeri ushaka gusimba iyi nkota y'Uwiteka nasubirane igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Nk'uko impuzu zikwegera bariko wongera gusaba mwemu yera agaruke muri wowe, bitabaye ibyo nawe barakuderetinga. Uwiteka amaze iminsi atanga ibimenyetso mu bungeri ariko barahumye. Imana yambwiye ngo abapasiteri maze iminsi bapfa kwari ukugira ngo arebe ko abasigaye bakikebuka, ariko wapi, barahumye. Aba bungeri bajimije ishenge rirazimiye, bafite igihe gito n'umwanya muto. Yesu agiye kuzana abafite umwanya wo kumutazira, azana abafite umwanya wo kubwiriza, azana abafite umwanya wo gusoma ijambo, azana abafite umwanya wo kumuririmbira, azana abafite umwanya wo kuba mu nzu yiwe, azana abafite inzara n'inyota byo kumukorera. Mbere y'uko abo rero baza, koko wowe uri mu nzira wabuze ubwinjira ubura n'ubusohoka, Yesu agiye kuguhomvora cyangwa bihomvagure. Bijya bintu byubatswe n'ubuntu utamenya. Hari ibintu mwubaka mwubakishije amabuye atariyo, hari ibintu mwubaka mwubakishije sima itariyo n'umucanga utariwo. Mu gikorwa cy'Imana ibyo byose agiye kubihomvagura. Noneho abantu bajye mu ishengero bagire igihe n'umwanya byo kwigisha, n'abakizwa bagire umwanya wo gukizwa. Sawa, ni ukuvuga ngo muze murebe iyo abapasitoro bavuye cyane misiyoni Kiremba, koko ubu niyo ngiye kuvuga, kuko nigiye gutangiza ikanguro, niho ikanguro ry'igihugu cyose rizatangurira, kuko n'ubundi niho inyenyeri iri. Nubwo bayijimije, abungeri barahagwaniye mu mutima. Kiremba yagize ingwano kuva ndi ku nkiko yapfa, zo mu mitima abantu baragwana barasekana, ishengero iragenda ibaho idafite ahiva n'ahijya, imeze nk'iyarokinzwe, nk'iri muri Guma mu Rugo cyangwa iri muri Lockdown. Shengero Kiremba mwayirwanya mutayirwanya, izatwara Bujumbura, izatwara misiyoni zose. Rero icyo nari mvuze, iyo abapentekoste b'i Burundi b'abapasitoro bavuye hanze, Imana ikabohereza nka Mozambique, bihana bakiri i Burundi, barakizwa, bakihana ku kanini na gato. N'iyo bagezeyo inda barayisiga, n'iby'amahera bijya ku ruhande, kuko bazi ko inkota bari hehe, ku izosi, ibyo bita gukorera ijisho. Iyo umukoresha ari hafi yawe, ntunebwa, ntusamara, nturangara. Ariko Yesu avuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri sangapi. Avamedi, apana apremidi. Avamedi niho nkwiye gukora iki gikorwa. Shengero igiye kuduga, shengero ya mbere yose igiye kuduga, nabibonye iduga. Hahite hatangizwa ishengero ya kabiri. Shengero Pentekoste nyine, iminsi mumaze Yesu agiye gusarura. Noneho namara gusarura, ab'ibindi shengero ya nyuma ari nayo izakira Mesiya. Ni nayo agakiza kazava mu Burundi gasubira muri Isiraheli, Mesiya akabara. Ubu ni ubutumwa bukomeye, byumva abantu bakuze bareba kure kandi bitegereza, kuko yenda buno biragoye ko wumva ngo umve icyo mwemu yera avugiye mu ishengero. Ubundi hariya kuri karitari buriya, cyangwa kuri aritari, cyangwa ku ruhimbi rwa Yesu, ariko hakwiye kuvugira nde wundi? Ni Yesu havugira? Harya ni Yesu habwirira intama ziwe. Mugabo hari n'ibindi bihavuga.
ku ruhimbi ubu harahagaze ijambo ryitwa amahera, harahagaze amoko ku ruhimbi, harahagaze umugambi ku ruhimbi, harahagaze ibyivanze n'ibyinshi bihagaze hano. Rero icyo giti Yesu atateye cyose, cyaba cyarakuze kikagenda kikagera ku bicu, cyaba cyarashoye imizi ikagenda ikagera ibwami, indi ikagenda ikagera ku bundi bwami, ikarandaranda ikagera mu isi hose, icyo giti cyameze hariya ku ruhimbi rwitwa kiremba, rwitwa ntahangwa, rwitwa kayogoro, Yesu agiye kukirandurana n'imizi yacyo agiturire. Nimbivuga uku nturi bubyumve cyangwa urabyumva, umuntu wese icyo abiba nicyo yimbura, uri oburijwe kubyumva, nutabyumva kila mtu na kikapu chake rafiki yangu. Igiti cyose atateye arakirandurana n'imizi yacyo yose, kandi birahari byinshi, wowe uhita unaraba kundusha, unitegereza ukabona kundusha, kuko hama rero ibyo biti nibamara kubirandura, Uwiteka azongera ahagarare ayage n'ishengero, avuge ngo umwumve icyo mwemu yera abwira ishengero, bwoko bana bange, shengero yanjye. Yesu yongera mu nzozi avuge, mu ijwi avuge, mu ijambo avuge, mu iyerekwa avuge. Ubu bari kugenda babizimya, bazimya umuriro, babishyira muri siyasi. Aha rero ikigiye gukurikira ni ikiganza cya Yesu. Ntabwo muzakizwa ari uko mugize Zambia, Malawi, Kenya n'ahandi. Kandi ntabwo ndi bugaruke kuri bimwe bavuga ngo intara ngo zegereye u Rwanda ngo nizo zakijijwe cyane, oya. Pentekote igiye kumera bushya, ishibuke bushya. Uwayitemye n'uwayangije n'uwabibyemo ibitari ibya Yesu, Yesu agiye kubirandura, kandi agiye kubirandura. Ni ukuvuga ishengero y'Imana, haleluya, ishengero ya Yesu, haleluya, ishengero igiye gukoreshwa utwumiza. Abantu bafite bavuye muri Pentekote bagashinga amayegirize hirya ni ariya yose agiye gusenyuka, agiye gusambuka. Uhoraho ntabwo azasuka umwuka we mu mayegirize y'akajagari n'akavuyo, ahubwo nk'uko yatangije ishengero mu Burundi, Yesu akemera akarimenera amaraso, niko agiye kongera akaritanguza. Unyumve neza, hari abantu baba baragiye ngo bavuga ngo mwikanguro ishengero yacu niyo izabikora, undi ati yacu niyo izabikora. Jewe mpanuye ubu butumwa, mwikanguro nta kavuyo gahari n'akajagari. Yesu atangije ivugabutumwa mwebwe mutigeze kubona, mutanazi, mutanakeka, rihambaye, riri ku rwego n'abazungu banyotewe bifuza. Kiremba ibarabara rijyayo, miduga izagitonda nk'uko itonda muri iri barabara riva Bujumbura ville ryerekeza Roi Karede cyangwa mu Kamenge cyangwa kwa Siyoni. Bazi barabara riva hano pafe kuri CNDD-FDD ukabandanya muri Rompo ugakomeza kwa Siyoni, ambutiyaje bihari mu Kagoroba cyangwa mu Buyenzi. Rero ibigiye kuba ntabwo ari umwana w'umuntu. Ye hano ndi gutanga message. Ubupasitori banze gukizwa, banga kwiyiriza ubusa, banga gusoma Bibiliya, banga kugendera mu kuri, ariko ndi ku nkiko Rameki bari bababiriye ababyeyi beza. Mwebwe nimwe mwishoye mu ntege nke ku mpamvu zanyu bwite, mugabo Yesu ntako atagize. Kandi Yesu se niba
ngo koko itimanye umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yubatse Kayogoro shingiro nziza mu buryo bw'umubiri, ariko yubaka Kiremba shingiro nziza mu buryo bw'umubiri, yubaka Ntahangwa mu buryo bw'umubiri, mufise aho gukoranira. Ariko ubu ntabwo mvuze ko ishengero ngo yamaze gupfuya, ishengero ni nzima, ariko ishengero urwego iriho, kumwe umuntu avugurura ikawa, kumwe umuntu avugurura urutoki, kumwe umuntu avugurura icyayi, kumwe umuntu yongera akaruviza moteri kabara bishasha, uko niko Yesu agiye kubigenza mu ishengero yo yiwe mu gihugu hose. Ariko ikanguro riratangurira he? Kiremba, rikomereze mu gihugu hose no hanze y'ibihugu. Abantu bari Mozambique kubwirizayo n'abajyanye y'ivugabutumwa n'abantu bariyo bari gukora mu buryo budasanzwe, kandi bari gukora nta by'ubujyaja, nta by'uburi, koko bafite ubwoba ko bapfa bakicwa. Ibi nibyo bigiye kuba n'u Burundi. Iby'ishengero Yesu yabihagurukiye, Yesu Kristo yabihagurukiye, kandi ibi Yesu yambujije simbivange, nta rindi zina uri bwumvemo, nta n'undi muntu uri buvugemo, ndavuga ishengero gusa, nta n'ikindi, ishengero gusa. Ishengero ntibayiyoborera kuri fone, ishengero ntabwo iba muri siyase, ishengero ntiba no muri Kayizari. Ese wa mungeri we warobanuwe kuyobora intama koko? Seriye, urumva utwaye intama ivunitse ukayishyira ku bitugu nk'uko Yesu abigutegeka? Utwaye ishengero ngo ubabarane n'umukristo ubabaye, unezeranwe n'unezerewe? Ese wayipfira ishengero Yesu aguhaye kurongora? Aba ni abungeri ndi kubaza, ariko sige ni mwe muyera. Ese Yesu Kristo ko aguha byose, nawe utanga byose, waramaramaje nk'uko bagusengeye bakakubwira ngo, kuko uyu mwibuke Eli ari gusengera umwungeri mukuru ufumbye Ntahangwa n'uwa Gitega, indahiro muba mwarahiye niba muzizirikana, musiga byose mukamaramaza muri byose, umwepiskopi wese mu Bagalatiya ibyo ajejwe akwiye kuba atari inkunzi y'amahera, atari umunywi wa vino, acumbikira abashyitsi, aganza neza ibyo mu rugo rwe, amategeko agenga abapasitori arijya nayo Pawulo yavuze. Ariko twe twakabaye tunakora ibiruta ibyo Pawulo yavuze. Ese ujya urizwa n'abarimbuka mushumba? Ese ujya ugira ingorane y'abasazi bari mu ishengero yawe, bagwaye intandara, barwaye biriya na biriya na biriya? Ujya urizwa n'uko ikiganza cyawe kidashobora kubaha ubufasha, kandi wasengewe nk'imuyera akagusigira amavuta gukora icyo gikorwa? Ubwo se niba icyo gikorwa utagishoboye, ni Yesu wagushyizeho cyangwa abantu bagushyizeho? Ntabwo Yesu ahamagara, ntabwo mu muhamagaro hano impamvu mvuze ibi ndi kugaragaza impamvu Yesu aje gushyira ku rutonde ibintu byaracanganye. Abungeri b'imwemu n'ab'umubiri, abungeri b'amahera n'ab'amasaha ngo tayimizimani, abungeri ba politike, abungeri bari gukora nka mbayahanga. Aba bungeri mube maso, mube maso. Jewe narabibabwiye, ishuri renzi bashatse ngo
kunsengera ku bupasitori ndanka, kubera ko ni ikintu kitoroshe nshuti yanjye. Harimo abahita bavuga ati harimo uduhera, nabo nanjye nje mfata agashahara, abandi bati ni icyubahiro, abandi bati uba wamenyekanye, nyine baze abantu bose bakuramye kuri umurongozi. Mungu wangu, ubugingo bwawe bari buraba, wiraba ibyo reba ubugingo bwawe. Ngo ndafata neza umwungeri wa mbere, ngo azangire umudiyakoni, azangire mwarimu, azampa ubupasitori. Uwe azabiguhe, ni Yesu ubiguhaye cyangwa ni umwungeri wa mbere wabiguhaye? Ngo ni umwungeri wa kabiri ngo azampe kuyobora ububwiriza cyangwa ishuri. Ni Yesu ubiguhaye cyangwa ni umwungeri wabiguhaye? Buno impene zamaze kwinjira mu ntama, Yesu agiye kurobanura. Yesu agiye kurobanura. Rero mbwire abapentekoste babunge, abayoboye za misiyoni, abayoboye ububwiriza, abayoboye amashuri, mwese. Yesu yigeze abwira abigishwa ngo nabonye ibisa n'umurabyo umanuka hagati yanyu. Umurabyo nta wawufata, nta wawukubita, nta wawubroka, nta n'icyo wakubaka ngo umurabyo ubure kuhita. Ngo nuko ngo umwanzi arabagosora, mugiye gushungurwa. Bimwe hari ibindi hari. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Ishengero ntabwo yatanguzwa n'akavuyo n'akajagari. Y'ibintu byavuye mu rutonde, Yesu azi ingene abisubiza mu rutonde. Rero ishengero mwibaze, abari Mozambique bakijijwe kuruta abari mu Burundi. Abari Zambia, abapentekote bari Zambia bari kuvukirayo n'abajyanyeyo ivugabutumwa bakijijwe kurenza abari mu Burundi. Kubera icyo abapentekote mwajyanye ivugabutumwa mugerayo muri seriye, nabo mugiye gufasha nabo bakaba baseriye, hama aho muvuye mukabigira umengo ni ibisanzwe. Ni ugucererwa, ntawanwa ngo asenge, ntawajya ngo asenge, nta mashimwe aboneka mu ishengero, gushimashima ko yabyaye, shimashima ko abonye umugabo cyangwa umugore, ibintu nyine ngo by'ibitangaza nibyo bashima. Mwe muyera azabigisha gushima. Rero hano hagiye kubaho ko Yesu we aganza, agategeka kandi akayobora, kandi akayoboza ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumvise mu ishengero. Abuzura mwe muyera bagiye kongera abuzure mwe muyera, kuko buno mwaramenyereye ishengero kweri, no kuribata inzu y'Imana ubu no kuhanyukanyuka. Rero Kiremba umwungeri wa mbere Yesu agiye kumutoranya amushyira ikiremba. Hari uwo bamaze gusengera, ntabwo ari uyu nguyu uri butangize ikanguro. Buno Kiremba yabonye umwungeri kandi nari nabibahanuriye nabibabwiye. Ndetse hari n'undi baniganye ijambo bamubuze ipfo na ruguru, nawe turamuhumurije ngo ntabwo bamwiyumvamo, ngo ntibamushaka, nta kibazo nategereze, Yesu araje. Uzakora mu ikanguro cyangwa naho uri hose ukore, ntabwo guhagarara hajya imbere. N'ubu nanjye ndi mu ishengero, ndi kubwiriza, ndi kwigisha, ndi kuvugishwa, ndi guhanura, ndi guhugura, ariko ntimugatangize iby'impemu ngo muherutse iby'umubiri. Ubu ni ikosa ribayeho gusa. Pentekote yatangije iby'impemu, none iherukije iby'umubiri. Nibyo bitumye Yesu aza. Ubu muri mu mubiri. Ubundi utangije iby'impemu nawe ubwawe ku giti cyawe personnel, niba waratangije iby'impemu bandanye iby'impemu, kuko n'ubundi umubiri uzabora
rero abahamagawe n'abantu, abimitswe n'abantu, abatoranyijwe n'abantu, abarobanuwe indakuzi, abimitswe n'amahera, abatanga ibigira cumi byinshi, abantu ngo bazwi muri leta bakajya babegeza imbere babashyira imbere, mwese zero bagiye kubasubiza iyo mwaturutse. Kurya Yesu ngo yazamutse umusozi ageze hejuru, amabuye ayahindura imigati abantu bararya. Inshuro ya kabiri ngo arongera ajya abwira abantu ati mwikorere amabuye, bageze hejuru arababwira ati nimuyashore aturuke iyo yaturutse, asubire iyo yaturutse. Nicyo kigiye kubaho. Kurya mwaje niko mugiye gusubirayo, kuko Yesu ntabwo avuga ngo mbuza abantu, kandi we amaboko ye n'umutima we n'umubiri we birajyana birakorana. Kristo ahamagara Yesaya hari benshi, ahamagara Yohani nayo hari benshi. Mwebwe rero ngo ni ibisanzwe, ngo kuva umwungeri anyemera na Yesu aranyemera, ngo kuva umwungeri wa mbere ankunda ngo ubwo na Yesu arankunda. Byiza cyane pe gukorana neza, ukagamburuka, ukubaha indongozi, ukanabumvira. Mugabo verifiya mwe muyera umwenda waratabutse urebe ko ijuru rikwemera. Ega pasitoro nta juru akujyanamo, ijuru turi twagwamo na mwe muyera. Mu buryo bumwe n'ubundi ikanguro igiye gutangura, kandi iratangurira ikiremba. Harimo rero abajya impaka ngo Kayogoro ngo niyo ya mbere, ngo niho ngo misiyoni ya Kayogoro ngo nibwo izatangura byose, abandi Bujumbura. Jewe mesaje fise Kiremba, Yesu azakura ibarabara Bujumbura rijyayo rikoze neza cyane ricanye, n'ahandi hose, ariko Kiremba itanguje ivugabutumwa mu Burundi, hanze y'u Burundi, muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika. Inyenyeri iri Kiremba, inyenyeri iri Kiremba. Harimo abazajya bavuga ngo Eli yazutse, ndi ku nkiko. Buno rero nibyo koko abungeri byiza barateye imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, no problem. Mugabo icyo nzi cyo, abahamagawe n'abantu, abatoranyijwe n'abantu, abimitswe n'abantu, murasigaye. Kandi icyo gihe bakubujije no gukizwa, iyo bakureka ugakizwa. Aho rero umukizwa wese, nta n'umwe marayika ari busimbe umuhana. Buri muhana kiramuhana w'umupantekote, arahera kwa pasitoro mukuru, revera pasitori uw'ishuri, ndetse n'ububwiriza. Mwese nta na hamwe marayika aza gutambuka adasuye kiramukristo. Ubona pasitoro ni umukristo, nubwo ahagararira abandi, umugabo ni umukristo nawe nyine. Rero ishengero yarivanze, ariko Yesu agiye kugira kuno nka kumwe bafata urutaro bakagosora, bagaceshura bakagosora, bagaceshura bakagosora. Uko nyine uko bigiye kugenda. Kandi abantu benshi mwarabyeretswe, abandi murabirota, abandi murabibwirwa. Uko nyine bigiye kuba uko. Yesu agiye gutunganya ishengero, hama ikanguro ritangure, kandi nta mupasitori uzongera kwicwa. Ariko buno bagiye gupfa, baracyapfa, n'abandi bagiye gupfa. Imodoka zibice, bamwe bicwe n'impanuka, abandi bicwe n'amarozi, abandi babakubita, abandi babarasa, abandi babafunga. Mu busanzwe ibyo ntibyakabaye, ariko ibyo biri kuba kubera ko Yesu yarashavuye, kandi abikora ngo arebe ko abasigaye bihana bikanga. Kuko Yesu nta kibazo afitanye n'abakristo bato, ishengero arifitanye n'indongozi. Rero abwirwa benshi akumva bene yo, ikibwirwa n'icyumva, icyerekwa
nturaba, mufite amaso abiri n'amatwi abiri. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashyizeho ubutwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo n'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihanye ibyaha, imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo nk'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukunda. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ndagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni indirimbo ya 48 muri kantike y'Ikinyarwanda mu ndirimbo z'agakiza. Wahisemo neza, uri umupentekoste mwiza, uharaniye kutazatenguha mwemu yera. Warahiye indahiro yarahiye yo kubahisha Data n'Umwana n'Umwuka wera. Iyo ndahiro ukayikurikiza, uhoraho aguhezagire. Kandi ugihamagarwa ukinjira mu by'ubu bugingo, hari intego n'imigabo n'imigambi wagize yo kuyoborwa na mwemu, ndetse no kubatizwa na mwemu, ndetse no kuba umukristo w'ijunja n'ijambo muri Kristo Yesu. Felicitation vraiment. Ariko hari abahinduwe n'amafaranga mwihane, abahinduwe n'uburanga mwihane, abahinduwe n'amoko hutututsi mwihane. Abantu bateshutse inzira y'umusaraba ku bintu byinshi bitandukanye tutadondaguye, ariko nawe umutima ukwagiza. Subira ku rufatiro, kuko Bibiliya ngo urufatiro rw'Uwiteka rwanditsweho ngo Uwiteka azi abe. Uruwande wowe uri gukora ibi ngibi mu ishengero? Ntabwo subiye inyuma. Ni ukuri watanguranye natwe neza, ariko urinde, uruwande, so ninde, ukomoka kwande? S'il vous plaît, murabe neza tutaburira ubugingo mu buntu bw'Umwami Yesu.
Ndagushimiye data watanguranye natwe usozanya natwe, ntibice mu gutwi ngo bisohoke mu kundi, ahubwo umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose, amen.